Kidkat nakatanan State Disaster Response Force SDRF hagashpotrik jemang kila yo ban seino yakamet yap jong wei urang ba bamla ban itho nakapar doyong kabala I shra hakashnong molat bris sumer kabahab hamoria border outpost East Giant Hills District. Uba SSL Marshlong, Deputy Controller of Civil Defense West Khasi Hills, lingba ukurwa upentip bakakinhun SDRF, balayalam da usab Inspector D. Karbhi. Kelawan poy siya ketika jaka, haka Porsche posting men stem, bat sedang mardor ya kam ay jingarab, banyo say ya ketika metyam. Ringkat ka jingarab da kidkot ka QRT Civil Defense Clearance, bat laingot na ka SDRF, layo ban seno ya ketika metyam ka baper na kenika pardo yong, ka bajiliw da ka jingarab jong ka krin, haka por kumba katway katsan men stem. Hadien kanila IT no ya kanika met yap jong uni urang ba ubaladan hapadeng lai po do saw post numberta syaki pulin na kabenta banle shushu ya kabadan kam bat ban penlong ya kajing token. Ka SDRF kala ai kuble ya kajing lang jong baro ki badan benta hakanika kam bat banjur ya kajing kot jingmut hakabaya day berkikam ai jingarab bamardor na kabenta kajing shngan jong kipat ba.